bismillahi rahmani rahim. Suratul Isra'i no wi'e kadi suratul bani Israil ko wiɗa o nde simoro sifa no sifa noon siko suratul Isra'i fi royregol ne laaɗo naɓe ka kammo siko bani Israil nde yewten fi bani Israil makkiya tun. Bismillahi rahmani rahim. nde ɗo ngol ɗo suratol ko yewtugol no Allah subhanahu wa ta'ala imminiri Jibril. O arani Jibril o ƴettimo Makka, o waɗimo e puccu e ngeloba, o doginimo ha suudu wiyeten ɗum Palestine e Baytul Maqdis ɓe ma'ana ɓe yewri ɗon ɓe ƴawri ɗon ɓe yihi ka kammu. Allah farloyi julɗe ɗen 50 e hoore ne laaɗo. ɓe waɗi baabiye ɗon ha lutti julɗe 5 kono baraji kañum waɓutuji ɗin 50 noon ino tabiti sa juuli 5 jeɗen ayɓe waɓutuji ɗin 50 noon no artiri ka leydi. O arti Baytul Maqdis, o ƴettiti ngeloba o arti Makka tawi hani weetali yeeti bimbi o sifani jama on Aboubacry no Siddiq ari adimo gomɗinde inna ko gonga ko ɗum waɗi si wi'imo Aboubacry no Siddiq. Aba Jahal yeddi inni awa haray o neeɓi wolande yimɓeɓe Muhammad feeti ko hande ɓuuri o wi o joni yo sifi Baytul Maqdis no wayi fiyo jama on andu ko fenande nelaɗo Allah sifi ha tawi ko non woniri o wi to yo nelaɗo sifo Allah filmani télévisani directement nelaɗo Baytul Maqdis no wayiri noon ɗa ko tugalal ɗa ko piliyewal ɗa ko dambugal ɗa ko fenere ɗa ko tapi ɗa ko paɓɓe wona ɗa ko noon no o sifi fo muɗum modi ko raɓɓiɗi kon yewɓe toon ɓen tawi modi enele ko ni woniri ha o landimo hay fi setewol maɓɓe goo hino yahuno ka lawol ayo sifanimo si ɓe fottima si ɓe fottali o sifi o addi ɗon mande molanade ko tawata en wata haddude ɗum fo muɗum modi ka tafsir ɗo hino juuti on nodday ka numéro ji 68 60 53 09 ma ɗum 60 ma ɗum 67 ma ɗum 63 waɗum fo muɗum même numéro isson hino juuti hano kamɓe ne laaɗo sallah sallama e ɓay ɗum ɗon wuuri fof ko gonga. kanko Aba Diallo yo nelaɗo immo daroɓe immi ɓe dari o nelaɗo towno ngala koyngal ɓe towni wawi towno ngala kadi e nelaɗo makirin towni ɗum ɗon mi yanay e kanko Aba Diallo inni bon joni fiwi gongol nelaɗo yeehi ka kammu o ɗum ɗon yo walline ɗon mo wawal towde koyɗe muɗum ɗen ɗiɗi wata jawde ka kammu anda o nano famiri noon ka kawru kaka kammu ƴawrete. donc qissaji ɗin hino juuti e maggol no yaaji ko be noddo en kadi numéroji ma yiltito ɗen e defte ɗen wiɗen yo yiltito musidɓe julɓe. Bismillahi rahmani rahim. subhanallah sena e wodani o allahjo asra naɓuɗo jemma bi abdiji yaɗo makkon laylan jemma asra royruɗo naɓuɗo bi abdiji yaɗo makko laylan jemma ngal masjidil haram o yettima ka juulirde Allah teddude elal masjidil aqsa onanmo ka juulirde woɗɗunde ɗum woni Palestine alladi nden barakna hawlahu nde min waɗi barkitakko mum linuriyaw fiyo min hollumo min ayatina e modde mandeji amen innahu suratu najimi fenseto no yeey en konko fanda ɗo mandeji amen innahu no Allah wa sami kanko on nano albasiru yi o watayna Musa min hokki annabi Musa alkitaba defte ɗen wa jaalnahu min waɗi nde min waɗimo hudan peewal fewnowo tindinowo li bani Israil ononne bani Israil mi wiɓe Allah tattakhidi wota on jogito de ko satti wo min duni ko hewtalan min e wakilan hoolorteɗo durriyata ɗum ɗo ko durriya man hamalna ɓen ɓe min rondunoma anuhin woddude annabi Nuh innahu nun Allah subhanahu wa ta'ala innahu nun Nuh kana latiki abdan ko jiyaɗo shakuran yetto nemaji Allah ɗin o gadayna Allah dale men ñaayi aligoye men farli ila bani Israil faade ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓe fil kitabe ka deftere la tufsidunna wonde on bonnay onon ɗo on bonnay fil arde ka leydi marratayni laabi ɗiɗi wala taalunna on townitoto uluwan townitande kabiran molanade wotere nden e bonnere aranere nden townitande aranere nden feƴƴino kaka townitande ɗimmere e ka bonnere ɗimmere ko ɗon fewndi ɗen fewndu ɗo ni bani Israila ni jifɓe ɓen no towniti hohotoronni e hoore aduna hino bonnude ko ɗimmere nden ni inchallahu neɓataka nde ɗo kadi kala sinde kali ɓe townitota ko hande kadi ɓe folata hande kadi ɓe wona e folaɓe ha ñande dargal dari kono noon ɗum ko jeeyaɗum e mandeji dargal Allah daali fa ida jaa sari wa'du ulahuma fodore gotel e majji kanji townitandeji wotiri ɗi waɗa toon ɗin townitande aranere nde basma amen immina aleykum e gomoɗon ibadallah na jiyaɓe amen woɓɓe wi ɗum ko fewndo seydna Omar ibn al-Khattabi lonti ko ɓe yawno kon ɓe ata koye toon
uli ba'sin jomiraɓe hare shadidin tiiɗuɓe fa jasuɓe jinne khilala diyari hakkude galleli mum ɗin ɓe naada islam wa kana latike waɗan ɗum ko fodore mafulan golletede ɓe folon ɓe sakasa on ɗum ɗon waɗino ثم رددنا لكم رفت من رتتنا من أرترنا الكرة رتن عليهم هوري مبه وايتون به وأمددناكم من بيدرهم بأموال جولة غاندة تكنولوجي وبنينا بيبه وربه جانغو ببوي من بيدنا وجعلناكم من ودن أكثر نفيرا قرب دودو دي غرب hande kadi somin okkiti on dole ɗe ɗimmu in asantum si on moƴƴini asantum li anfusikum on moƴƴinani hoore mon wa in asatum si on bonni fala bonnere nden yalta e hoore mon yon noon ko ɗum noon woni Allah ko jonniti ɓe ɗo jawle ɗen e doole ɗen e laamu ngu yon noon o wino si ɓe moƴƴini ɓe moƴƴinani hoore maɓɓe ɓe moƴƴinanaali hiɓe bonnude ala dal payda jaasi aroyno waadul akhira fodore sakkitorde nden ɓe ara kadi ɓe nanngam ɓe sakka sa en ɗum woni enen julɓe ɓen yahen waawen ɓe ɗum no jeeya e mandeji darngal en waawa jifɓe ɓe yasuu fiyoɓe ɓawlin on sayno wujuhakum geece mon ɗe alego fiyoɓe halko on alego fiyoɓe lettu on walla yadkhulul masjida fiyoɓe naati e juulirde ɗen palestine ɓe hettande ɓe julna ɓe noddina kama dakalu wono ɓe naatirno e mayre bi mana wono saydna oumar en naatirno e mayre awwala marratin ko arande laawol ɓe naadi islam walla tabbiru e fiyoɓe halku ma ala konko towniti ɗon e muɗum takbiran hattirde e halkugol asayno tañƴina rabbukum joomi moon an yarhamakum nde yurmete on yo Allah yurme en yo Allah waɗi ɗum pellet wani uttum so ruttike onon bani israila oɗunami rutto e halkugol on wa jaalna jahannama mi waɗani yite jahannama lil kafirina ononde heferaɓe hasiran soñirngeɓe hasiran habborngeɓe inagal qur'ana ande no nde qur'anare yaadi hinde fewna lillati wonande nden fewnande wonande ngal peewal hiyangal kañum ahsanu ɓurgal moƴƴude ɓurgal labeede nde qur'anare ko ɗum woni ko fewnata e muɗum kono ko wonande jannguɗon nde ñiiɓi e mayre duumi e mayre ay min waɗa yiite min waɗani yiite jahannama nge wonande heferaɓe hasiran ko ɓeyde ka tafsir mana ko siginan ko kaso wa muhbisan e jogitorde ande no nde qur'anare min waɗinde ko nde fewna e nde wonande ɓen lillati ngal peya he ngal kañum aɓon ɓurgal ñiɓude wa yubashiru lmuminina hinde weltina hinde humpita gumɗinɓe ɓen alladina ɓen yamaluna solati gollaɓe golle moƴƴi andalam no wonde no wodani ɓe ajiran jodde kabiran mawlamade wa anna alladina e wonde ɓen kadi la yuminuna tawɓe gomɗina bil akhirati la hara on atatnalahum ɓen kadi min maraniɓe adaba lette aliman musuɗe wa yadul insanu o neɗɗo hino nodda tum hino toro tum bi sharri bone du'a ko ɗum du'aji makko ɗin bi hayri e dini moƴƴere nde heyi wa kana al insanu leɗɗo o naati neɗɗo o laatiki ajulan ko hawjuɗo neɗɗo ko hawjuɗo neɗɗo len awale hawjori atta acculu min acheytani hawjori ko immorde Allah o yo accu hawjugol yo waɗu dow ɓe waɗani en ka tafsiri ibnu kasir ɗo ko wiya ɗo ko neɗɗo ko hawjuɗo koye baaba men adama ƴettande Allah subahana taala tagunoma kanko baaba adama o naadiri ruuhu on ka ɗuure ari ha ka dande ari ha ka ɓernde ari ha ka reedu ari ha ka ceci ari ha ka koppi ruuhu on hewtugol ka koppi on andi hewtal ka kolli leyɓi mana ila ka teppere ha ka koppi no maayi baaba adama wubbi ɗon wi yo immo tawi noon o wata immade ley no maayi o wubbi o yani donc Allah subahana taala ko ila ndeña men e o neɗɗo ko hawjuɗo sina ɗum min tagimo min waɗiti ruuhu on meɗen naadude seeɗa seeɗa kono ɗum o hawjata immagol ado men haaɗi o habbo a ko nden hawjere woni ko buy e meɗen ƴetti awale hawjugol ngol koye morde cheytane waɗen nduy musidɓe julɓe o tawara hawjere nden nde heɓor en mana wona en tewaniɗo nde o jalna layla mi waɗi je ma wonna hara ñallal ngal aya tayni mandeji ɗiɗi ko ma hawna meɗen montira ayatal layli mande jemma o min montira ɗum ñallal ngal wa jalna min waɗi ayatan nahari mande ñallal ngal siratan yi'iri ngal tano jalbi a huɓɓinta daygo so tawi ta fof yon ɗaɓo faddulan ɓuran mi rabbi koymude ka jomum jindon ka marseji e ka buruji e ka ndiwan ɗaɓɓon arsike wali talamu e fi on andu adada sinidi comptore duuɓi ɗin ko hitande jalaɓere won ɗum wal hisaba e comptore fi lebbi ɗin e jonte ɗen e datiji ahadiji wonɗi hakkude mum wa kulla cheyin kala hunde fassolnawo min fensiti ɗum wallahi tafsilan hartirde e fensitugol wa kulla insanin haray tun kala neɗɗo moƴƴo gon ɗo alzamnawo min gannoyaymo ta'irahu wiirayndu makko ndu ndu mana talkuɗo makko ndu kono wiira wiirayndu ko ɓatal kiɗin ko acciteteɗi dow ɗi wiira ɗi ara jama o moƴƴuɓe ɓen teɓɓora ɗi ka ñaamo bomɓe ɓen teɓɓora ɗi ka nano yo Allah waɗi en teɓɓorayɓe ɗi ka ñaamo min wengay wiirayndu makko ndum fiwno qi ka dane makko wano ko rijulahu men yaltinanamo yawmal qiyamati ñande dargal kitaban talkuru alego e deftere ka golle makko ɗin windi yalga o hawra e nden deftere mansuran haray nde fonti
wona hayyo fontu o inne iɓira janngan hoore ma kitabaka deftere ka golle maɗa en windi ɗon kafa bi nafsika hoore ma yonete alyawma hande alayka ko an tigi fawi hasiban hasbugol hoore ma goɗɗo hasibatama man ittada kala fewuɗo fa innama yatidi ande ko fewni li nafsi ko hoore makko aduna wala hara o bonɗo o moƴƴo mo fewi o hettay mo fewi o hettay on yaal kuuɗe ta waɗuɗo lagine on yaal kuuɗe ta waɗuɗo Niger on yaal ɓe Niger ko wi kon ɓe lagine e misal on yaal lanɗo kefere hino folliɗo o lammina e hoore aduna Allah on yaali lanɗo julɗo hino folliɗo o lammina e hoore aduna Allah on yaali goɓɓe kadi hino folliɗo tawi ko laaye ɓe naɓira donc mo boni o wonani hoore makko mo moƴƴi o moƴƴani hoore makko no woodi e lamɓe Afrique ɓa ɓe wi ka pouvoir ko laaye ɓe yahi hiɗen andi ɗum wono ɗiɗo fewndo ɗo tataɓ on kadi no suti laaye ɓay on kadi no justice Sénégal lamɓe tato tawɗe ka barwal yaari no kadi lamɓe buyno ɗo kadi iwɓe ɓe lammina CEDEAO ɓawti ɗum ma ɓe lammina Union africain woɓɓe lammina secrétaire honno inete de francophonie andi kala moƴƴinɗo o moƴƴinani hoore makko o man balla kala majjuɗo fa innama yadullu ande ko majji kon ala ha yanta e hoore makko wala taziru waziratun wizra ukhra wonki worondotako bakkatu wonki goo wama kunna min wonali mu'addibina neɗen lettata gore nden hatta nabata ha men nela taw rasulan nelaɗo e maɓɓe so woni ɓe jaaɓi hande kadi alhamdulillah si ɓe jaɓali men letta ɓe donc an kadi wota lettu goto wota monano goto ta kondal goto ha yamirama o salo ma haɗamo noon o salo on sey noon si lettamo fi tun hiɗa wawimo ta lettumo tun ala dal wa ida aradna si men falama menen Allah meɗen mari gikku meɗe yewtade o si men falama annuli ka ƙaryata nde men harkata saare e hino mande nden nani hino alamaji waɗa e ɗiɗin si haala ko yewon ara amarna mutrafiha men yamira e hooreɓe saare nden ko wiyete mutrafiha ko neminaɓe jawle e laamu e gandal ko ɓe woni hooreɓe min yamira e ɓe fo fasaɓu fiha ɓe fasingino e saare nden mi mana ɓe salo waɗude ko min yamiri ɓe kon min yamiraɓe ko moƴƴi min haɗaɓe ko boni ɓe fasinqino e nder saare nden ɓe salo wadde ko min yamiri ɓe salo accide ko min haɗi ha kala saare ka yiwɗa hooreɓe ɓen ka diina hooreɓe ɓen ka laamu hooreɓe ɓen ka jawti ɓe ɓoylike yamirama jaɓali haɗama salike fa haqqa alayha alqawlu aray nden saare ɗon konngol lettengol tabiti e mayre nden saare sadaka ala du'a ala ko yiltata fa dammarnaha min halkayde tadmiran hattirde e halkugol musidɓe julɓe hulɓini no hulɓini to taw hara lagine no jeeya e on position ka position ni ɗo saabu daare hooreɓe men ka njula daare penale daare piratugol kamɓe njulaɗen ɓe acca hakke daare koksindirgol daare ballondirgol haala lettake hooreɓe meɗen ɓen ka laabi hooreɓe seni hooreɓe justice hooreɓe ko ɗum woni e ensemble yoɓe wattu yiili koɓe halfina kon yoɓe wattu yiili koɓe aynina kon ɓe wattu yiili e ɗe wondoje maɓɓe awa do Allah subahana taala daali ko si ɓe ɗo ɓoylike haray ɗum ko mande men halkay saare nden sadaka o ala yo Allah on danɓe wa kam heewi ahlakana ko min halkilnal ɓuruni immorde e guireeli min mbaadi nuhin mbawa annabi nuh wa kafa bi rabbika joom ma yoni bi dunubi ibadi e bakkatuji jeyaɓe makko en habiran humpita golɗi anda basira ni adi tasko mara on kana kala laatiɗo yiriɗulo ajilata ko faala ko hawjinanede aduna on ɗo kala ba moƴƴere ko mari ko yo hawjinane o hetta ɗo gasi ajjalna lahu min yakkinanaymo fiya ko aduna ɗo ma no saw endere konko min faalamo yakkinande haray noon o hetti fof o hetta fof laara hunde o marasi wona lette mi yakkinanaymo embere konko min faala liman nuridu wonande on mo mi yiɗi yakkinande kadi na faala ɗo kadi yakkinante tuma jalna law refti min waɗanamo jahannama yita jahannama ñande dargal yasulaha o naata e magge madumuman hara ko felitiɗo ɓay ko kanko tigi woni ko suɓorini madhuran woppaɗo raɗa ɗo yurmede Allah oman arada al akhirata kala kadi faalaɗo lahara wa sa'a laha o gollani lahara on sa yaha golle makko ɗen wawa tawi kanko mu'min ko gonɗinɗo fawlay kara ɓeɗo kadi kana laati ko sawi golle maɓɓe ɗe mashkuran ko jarnade yallah ɗen jeeyaɓe maɓɓe kullan ɓeɗo ɗiɗo kala no middu ha ulayi wa ha ulayi meɗen ɓeydana moƴƴuɓe ɓen meɗen ɓeydana bonɓe ɓen meɗen ennaɓe foof min ata e rabbika immorɗo dokki jomum maɗa ɓen wama kana o naari noon ata o rabbika dokki jomum maɗa mahjuran ko heedeteɗe ala si Allah okkata ha heeɓo goɗɗon yi Allah accirni talannu mata a perdu ɗum ala mahjuran ɗe wonali heedeteɗe ko neeɓi okkude ara dambugal ngal no ɓeydi udditade unzur ndaari kayno faddalna ko honno men ɓurdindini baadahum yoga e maɓɓe ala badin e dow yoga ka arsiki ka jawde ka gandal e ka ɓiɓɓe e ka duuɓi
yalla waɗi ɓurɓe tun eɗen dendagal moƴƴiɗin aduna e lahara walal akhiratu wallahi ko lahara on noon akbar ɓuuri mawno darajatin ɓurdati no wirɗon ni no ɓurdira ka aduna ka ɓuradda ngal ka lahara ɓuuri allah de min ɓurɓe adda aduna e lahara wa akbar ko ngal ɓuuri mawnude tafdila e ɓural la tajal wata waɗuma allah wondude allah ilahan akhara reweteɗo goho fata ko oɗa sakko jooɗoɗa made mumon ka felitiɗo saabu ko rewɗa goɗɗo ko gaccuɗo allah mahdulan woppaɗo ta yurmede allah wa gada rabbuka jomma dow ñaawi ko qur'an aleygoy o yamiri goo allah tabudu illa iyahu o taw rewsi wona kanko ɗiɗi wa bil walidani yumma mo iɓe mo ihsanan moƴƴe e maɓɓe yurmineɓe teddineɓe duwaneɓe siɓe fatute duwaneɓe ittaneɓe sadaka imma yaɓel wanna amma si yettike indaka ka maɗa alkibaru nayewu ngun ahaduma goɗɗo maɓɓe yummamama benma nawi hiɗa wuuri e leykoyɗe ma aw kilahuma maɓe ɗiɗo kala fala taqullahuma ta wi am ɓe woni uffin wi'ugol ngol o hoyre ɓurde fanɗude benno ka islam ko woni ta wi amɓe ɗisagol e toɗɗagol hino mawni probléme ɓuuri ko woni hoyre ɓurde fanne ko ɗum woni o ta wi amɓe naferema allah halkiɗum naferema ɓisagol naferema yo allah waru ono o ta wi amɓe ɗum wala tan harhuma ta hoynuɓe wa gullahuma wolanɓe gawlan konguɗi kariman tedduɗi labaɗi tun kala ko heɓuɗa ko waɗanaɓe watta e hoore ɗo waqfide joltin lahuma joltinanɓe janaha dulli gabi tanji yurmede bimana wono ne aniɗo ɓe yurminɗo ɓe teddinɓe mina rahmati immorde yurmede o wiya rabbi joomi irhamhuma yurmene lam ɓe ɗiɗo kama rabbayani wano ɓe yurmiranonolan ɓe ne'iri lan sahiran komi paykun ɓe ɗani gotuma mi ɗani ɓe ñaami wotuma mi ñaami yurme ɓe no ɓe yurmiranolan noon oɓe ne'irnolan noon rabbagum ko jomum alamo ɓuuri andude bima fi nufusikum kon ka wonkiji mo in takunu so laatike salina moƴƴuɓe fa innahu no kanko allah kana o laatike lil awwabina wonande tuubaɓe ruttoɓe gafuran ko yaftoɗal waate dal qurba jonnuto jomiraɓe ɓattodiral ɓen haqqa ko gueɓal maɓɓe ngal ɓattodiraɓe ka en ɗan wo ɓattodiraɓe ka kawtal jontuɓe gueɓe maɓɓe ɗen koni wal miskinaɓe jontuɓe gueɓe maɓɓe ɗen abuna sabili ɓiɓɓe la jontuɓe gueɓe maɓɓe ɗen wato baddiri e nder noon ko jontataɓe kon kadi gueɓe maɓɓe ɗen na ya funsudoy kadi tabliren hattirde funsugol ƴetta ko marɗa fo kadi finance jonna a wona yey min suɗo innal mubaddirina anduno funsitoɓɓen kano ɓe laatike ihwana shayatin ko ɓe musidɓe cheytanuji ɗin wa kana cheytane noon laatanike li rabbi joni makko kafuran ko yedduɗo donc ka o yarata toon ko toon o naɓata weldiɓe makko ɓen wa imma turidanna anhum amma sa ɗurnotoɓe yumoma e ɓemma alegoy sa tertotoɓe sa acciteɓe sa woɗɗitoto e maɓɓe ibtigaa rahmatin min rabbika ɗaɓɓoygol yurmede ka jomma ɓeydoyagol ka jawdima ka gandal haray ella ala ko woni tun tarjuha ko tejjiɗa e ɓoygol haray ella ala faqul ko woni tun wiyam faqullahum wiyamɓe gawlan konngol may suranni wingol ha nenema baba mi faala tawiide takko mon kono o yino alhaali on sattiri miɗo faala janngude mi ɓeyda ma miɗo faala ɗaɓɓude jawdi mi ɓeyda miɗo faala ade nokkel kaɗe ɓay ka men ɗo wayri ni diisoɗa ha moƴƴa toroɗaɓe yaafuye accaɓe yaana on sey noon yaaha ko jelo e men wayrano mawɓe maɓɓe wayreɓe konakiri ɓe nana ɓe yeehi Angola ko jelo e men mawɓe maɓɓe wayreɓe lagine ɗo ɓe tawta ɓe yeehi Bissau ma Sierra Leone ko alda e waynagol taw ko tuma ɓe yeehi toon ɓe nanira nani o andi ɓen ɗon gollitirali o waya ɗo ka wala tajal wata waɗa yeɗa ka junngo mango mahlula tan kolmbigo ila onoke ka dande ma bi mana tawnu guddo ko ɗum woni kolmugol ɗon ko misal wala taɓa so tawata fontugo kadi kullal batte kala fondande bi mana tawnu okko funsa kadi tun fataguɗa sakko jooɗoyɗa maluman ka felitiɗo mahsuran taƴƴiɗo sa okkitiɗa ko marɗa fo lanni a jooɗoyto kadi wonta kadi taƴƴiɗo wonta kadi felitiɗo jahami warrayno ni jami waɗayno dow jami heɓanayno hakkille donc okkitir ko hawri ara wuddali inna rabbaka no joomma yoɓe suppayde sigay mo yaññana arsika liman shawnande ɓen ɓo yiɗi yan ñande yo allah waɗen jeeyaɓe e maɓɓe turki allah ko yaɓodiri mo faalina ummo yiɗi faalinande innahu no allah kana o laatike bi ibadihi e jeeyaɓe makko ɓen habiran ko humpitiɗo basiran sutiɗo e kadi no jeeya e ko allah haaɗi on kon wala taqtulu wa tan wor awladakum ɓiɓɓe moom ɓen khashyata imlagin kulol basal dey tan waɗɗum nano narsukum ko menen arsikataɓe sa heeɓi ɓiɓɓe wulure ko allah ittintaɓe koje wallahi ko kanko soƴƴintaɓe arsike maɓɓe on noon koye junngo ma rewata kono na a woni addude wa iyakum e onon tigi ko menen arsikata o soko kulol dépense ugol on ɗon warire ɓe moon ɓen a warte onon kadi way onon e hoore mon ko somi ittini on koje itton wargol wonki e haray waɗetake musidɓe julɓe
inna qatla man den wargol be kana laati shaytan ko bakkat kabiran jano e kadi wala tagrabu zina tan batto zina de zina e jawdi alatima wonata memu wi'a ko ta dak innahu no zina kana laati fahishatan ko bone wa sa'a boni sabilallah wala taqtulu nafsa tan war wonki allati kin harama Allah ki Allah harmin kono wonki ki Allah harmin ko kala wonki juldo tawdo wadali e bakkatu ko hana wari rede ara on ko harma tan war wonki illa bil haqqi sona sabu gonga awan qutila kala wa piyaɗo ma waraɗo mazuluman toñaɗo e hoore tooñe haray on ɗon noon fagadi jalname waɗani li wali makkon sultanan dalil timmuɗo yottagol ko musidɗo maɓɓe on wara kon ma ko piya kon kowoni tun e nder yottagol ngol fala yusrifu o naaɓe feƴƴintinte ɗattile nder warugol ngol kamɓe kadi siko goto ɓe warana ɓe waroy on goto si ɓe yaafaki innahu no kanko toñaɗo on kana o laatike mansura naray ɗon ko walleteɗo ko yo yimɓe dare o walle wala tagrabu watan batto kañum ala yetimi jawle allah yetima ɓe bil illa billati sona nden ɓattande hiyande kañum hasana ɓurde moƴƴude mana ɓannugol ɓe ɓatto jawle ɗen ne ade fiwotaɗe yuuɗu fiwotaɗe fan fiwotaɗe lanno kamɓe mana afon hatta biloga shuddahu ha o hewta sagatalankaku makko wa funne bil aadi ndi innal ahada ande no ahadi kana ndi laati ka mas'ulan ko ndi landi corteni hakkunde mon e haldudu ɗon o e hakkunde mon e Allah wa ful kala timmini etugol ngol ida keltum siwɗon etude a sikka ɓe ko guine yemɓe ɓe woni wajade ɗi ellaji e probléme ji ɗo fof ko guine wondi timmine kadi etugol ngol e peesugol ngol bel ustas no noon ɗe peesirɗe almustaqimi ñiiɓuɗe dalika ko ɗum hayrum ɓuri moƴƴude wasana ɓuri labeede ta'wilan battane wala tako fo e kadi wata daro ma laysa laka bihi ilmu kala ko amara gandal e mum wata memu wata ɓatto ha anda gandal mum sowona ɗum a bonna inna sam anduno noppi albasar e guete alfo ada e ɓerɗe ɗe kullu ulay ka ɗiɗo fo kana ɗi laati kano ka makko mas'ulan kanko Allah subahana taala ɗiɗo fo woni ka makko ko landetiteɗo noppi ɗi wo guite ɗe ko landetite ɗum ka makko kono noppi ɗin jentiɗi wowla kono ɗum guite ɗen daari ɗe yewta yalla waɗen hara kala ko fillita ɗon ɗen ñanden ugginotako kala ko tawata si fillitama e ugginoto yalla yaafo en ɗum hara fillita kam terki Allah wala kam si e kadi wota yaaro fil ari ka leydi mara han bungugol bungatake innaka an ko andirta bungugol ngol na solution lan tahrikal arda tufatandi leydi ko neɓuɗa ndiɓɓude ma bunga walan tablogal jibala awata heytitade pelle ɗen kadi tuulan jundi ko neɓuɗa ƴeŋade e hohoto nagol kullu dalika ɗiɗo fof kana laataka so yiwu wona majji on inde rabbika jomma makruhan ko aña ɗum moƴƴano dalika ko waɗi ɗum ɗo mimma awha ilayka ko yoga e ko wahayna faade ma rabbuka jomma minal hikma immorde hikma immorde sunna immorde faam wala tajalwata ɗum allah yonde allah ilahan akhara reweteɗo goo fatulqa sakko fereɗa fe jahannama kandirita jahannama maluman hara ko a felitiɗo madhuran woppaɗo woɗɗintina yurmede allah nden afa asfakum rabbukum bil banina enen hara Allah joomi moon suɓanto ɓiɓɓe worɓe watta kada kanko jogitano hoore makko minal malaikati immorde ɓiɓɓe immorde malaikaɓe ina tan ɓiɓɓe rewɓe aray ɗum no nani ɗum nanaki si Allah jogitoto ɓiɓɓe o ɗaɓɓayno sagatali bambalanji kelluɗi afwan komi wi kon bambalanji o ɗaɓɓayno sagatali jadi kelluɗi innakum no on Allah taquluna o wolay toon kawlan kongoɗi aziman mawluɗi ɗi tawata heƴata e leydi e kammu wala kadi sorrafna gonɗi min fensiti fi hadal qur'an e nder qur'anare liyaddakkaru fiyoɓe wajuto kono wa ma yaziduhum nde ɓeydali ɓe illa nufuran sowona ɓeydugol dogitgol woɗɗitogo kañande o ñande ɓoluyu law kana hara laatino ma'ahu wondude e Allah alihatu reweteɗo goho mi mana hara Allah jogo no woduno tawti Allah hara ɗum ko gongano kama yaquluna wono ɓe wolirde yimɓe fena idan on tuma laɓota haw ɗi bewayno kanji Allahji ɗin ɗiɗi kamɓe Allah ɓe ɗiɗo matato ma nayo ɓe bewayno kanji Allah jeedeteɗin iladil arshi faade ka Allah jeeɗo arshi on dow sabilallah ɗi ɗaɓɓitayno labtahaw ɗi ɗaɓɓitayno iladil arshi faade ka Allah jeeɗo arshi on ɗe ɗaɓɓitayno toon sabila laawol fi yi'ugol mo hetta pouvoir ɓurɗo janɗude o on nanayno grève ka kammo on nanayno élection on nanayno campagne on nanayno yeddodiral kono hunde ɗum ɗo nanaka holli e parti go ala si wona parti Allah holli sinajo go ala baba goto joga holli ko kanko tu subhanahu wa laɓal waɗani Allah nani wa taala o tawi amma yaquluna koko ɓe on wi'ude wonde himo mari ɓiɗɗo uluwan towande kabira mawnude tusabbihu lahu ino subbinanademo asamatu kammuli ɗin asabu jeeɗi ɗi kala wona ko woni e majji dey taw kammuli ɗin jeeɗi taw hino wiide subhana hay
wal ardu leyɗele ɗen jeeɗi no wiide subhanallah tawtinoman finna ɓe wonɓe nder majji haaju Allah jogogol ɓiɗɗo wa in min shay'in ala hay hunde illa yusabbihu bihamdi si wona no subbinanade yetta Allah subhanahu wa ta'ala denɗaɗangal piiji ɗin si wona ibnu adama kefeero o walakin siko woni la tafkahuna on famata tasbih on subbinago majji on nanata haala majji naafi ɓay on ala nande in noon kuñu ko hunde jokka ma ndu sondu hunde jokka subbu hinade koni on nanata ko an tun woni sino tarde innahu no Allah kana o laati kaliman ko muññiɗo gafuran ko yafotoɗo wa ida qara'ta alqur'ana siɗa janngude nde qur'anare hakkay ko tawi men lanni haɓude ɓe ɗi bandiji ja'alna men waɗa baynaka wa bayna alladina hakkude ma e ɓen la yuminuna tawɓe golɗina bil akhirati la hara min waɗa hakkude mo haray ɗon jooɗi punnodiɗe ɗa jannude ɓe maɗa wajade ɓe kono min waɗa hakkude mon hijaban heede masturan heedimo taɓe nanata pes ko wolete kon o jaalnami waɗa ala golobi e dow ɓerɗe maɓɓe ɗa kinna tan hippude ombode tata wajunarata pes ayafqahu fi wata ɓe faamu qur'an ɓay men haaɓi wa fi adani min waɗa ka nder noppi maɓɓe wa qur'an pahu fiita ɓe nana qur'an wa ida zakarta sa jantike rabbaka inde joomma nden tum fil qur'an ka qur'an wahdahu kanko tum a wattali sanamu a wattali shirku walla ɓe huccita kisan ala adbarim e dow baɓɓe maɓɓe ɗe mi yeyi no mari kayete no natiri ɗo no yaltiti ɗo no furan hara ɓe doga woɗɗito gonga kan hiɓe foña hiɓe bewa ala daali awa accude men e maɓɓe nahnu alamu ko minen ɓuuri andude bima yastami'una bihi ko ko ɓe woni dakimitade e mum nahnu ko minen alamu ɓuuri andude bima yastami'una bihi konko ɓe woni jiyantade mum wacce hakke dey gongure nden hino foolalanke nengo kala ko tawata on nani ayeje ɗen hino jiiɓodira mamiɗo firira ƴiyangal no ngal duwaka firirede inchallah mi artaygo e mum mi retifiya ko ɓuuri kon kono kala ko tawata mi feƴƴiri mi yarino ande ko gowure nde woni lan folude ndo gantino e moɗon musidɓe julɓe moƴƴa on andi komi joɗotoɗo ha ɓeygure nden ɗano few simi fuɗɗoɓe mana ta fo gongi walike ɗanike few deƴƴiti conseil noon min kañum mi immoto ta ɗum fo miɗo jooɗi conseil mi immoto nde tawnomi alaka nder galle an chambre hassa hertiɗo ka tata mina tan walo ko min e ɓeygure nde wondi e chambre ji ɗiɗi ko simi jooɗike ɓen hiiri ha ɓe gongi ɓe naati mi fuɗɗo ta noon min kadi gongure nden ari haray ko ɗum waɗi simiɗo explique o mi défendre aray on yaafoto nano ko mene alamo ɓuuri andude bima yastami'una bihi konko ɓe woni jentade e muɗum iri yastami'una tumade ɓe jentoto ilayka faade ma wa idhum e tumande tawi kamɓe najuwa hiɓe sododira ko minen ɓuuri andude koɓe sododirta e koɓe jentodirta id yaqulu zalimuna tumande tawata toñoɓɓen hino wiya tumande toñoɓɓen wiyata in tattabi'una on jokkali onon ɓe jokkuɓe Muhammadu on jokkali illa rajulan sowona gorko masuran bilɗaɗo on perdi onon on taskaki on suɓali mo jokkon Allah dal ko minen ɓuuri andude tumande ɓe sododirta ɗum unzur daari kayfa darabu lakal amsala konno ɓe piiranma misaluji so dalluɓe majji fala yastati'una ɓe taɗanaga kadi goye sabilan fewgo e lawol aduna wa qaalu ɓe a ida kunna yoosi men maayi e yoosi men laatike a ida kunna e yoosi men laatike e zaman ƴiye rufatan kiɗɗe a innano menen la mab'utuna ko min ummintinteɓe halqan e tagu jadidan kesu wata wonde kamɓe ɓe wiya ɗum awa si ɓe maayi ɓe woni kala ko ɓe woni si ɓe sunnanowo si ɓe yooliwo siko kulle ñaami ɓe wo si ɓe muncete ɓe wonti ndondi wo leydi wo awa haray ko ɓe immintinteɓe inchallahu yoɓe kadi joddi golle maɓɓe ɗen in kana hayran fa hayran wa in kana charran fa charran yo Allah waɗan e moƴƴere Allah subhanahu wa taala daali ɓol wi'uɓe awa Muhammadu ɓay ɓe yeddi fi ummital haalamɓe kunu aw woni hijara tan kaaƴe aw hadidan ma won ton janɗe aw halqan ma ɗum won ton tagu mimma yakboru kala ko annduɗon hino ɓuri mawnude hino ɓuri janɗude fi sudurikum ka wonkiji mon hino ɓuri mettude wattude ibnu adama woni ɗum ɗon awa fa sayaquluna rewɓe yeetama man yu'iduna ko mbo ruttata men watta men ibnu adama qul haalanɓe alladi kon allajo fatarakum tagu ɗon awwala marratin karande lawol sa haalaniɓe ɗum kamɓe tigi koyeɓe faama e gonga kanka haqqille maɓɓe ko woni ɓe salotori ko misude ka kene fa sa yunriduna aray ɓe liƴƴa ilayka faade e maaru usahum koye maɓɓe ɗen wa yaquluna ɓe inna mata hu a koyntuma ɗum waɗata ɓul haalanɓe asano tañƴina an yakuna nde ɗum wonata gariban ko ɓatti ɗum yawma yad'ukum ñande kanko Allah subhanahu wa taala o noddi on fatastajibuna on nototo bi hamdi wondude yettugol mo kadi kono ko so tawi woni hiɗon yettunomo adi ɗum si yettande nde nde ñande nafa on watazunnuna hiɗon sikka on fellita e nde ñande illa bistumo ñiɓal ka aduna illa qalilan sowona seeɗa
وقل لعبادي هالا جيا بأم يقول التي بيقول نقول كونغول هي أحسن تنقول كونغول بري مؤجد ابن آدم يوفو حالا مؤجد لا دو كفير قول أوها بماك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت kala anduɗo no gomɗin Allah gomɗin ñalande sakkitinde si o wowlay ko satti o yo wowlu goonga yo wowlu ko moƴƴi so wona ɗum yo deƴƴu pulle fuu tafiri o aya ɓe maaki en tant que moƴƴu ka no woodi wota bonka wowle ibnu adama on yo wuufu konngol moƴƴol Allah daali yo haalan jiyaɓe amɓe yoɓe wowlu konngol moƴƴol hakkunde maɓɓe gaño maɓɓe o hakkunde maɓɓe giɗo maɓɓe o hakkunde maɓɓe julɗo hakkunde maɓɓe kefir o wiwol konngol moƴƴol inna cheytane saabu noon hannde no cheytane yanzahu baynahum o oño e hakkunde maɓɓe hay woluɗa haala moƴƴa iblisa yiilay ka nanina mo wolanɗa ka on no boniri no mettiri naferema si a wowli kam bonka inna cheytane hannde no cheytane deyi kana o laati kadi insani wonande neɗɗo o adu won ko gañe makko mo binan feññin ɗo ngay ngo suuɗa kadi rabbukum ko jomum o alamu bikum ɓuuri on anndude hoore mon yo in yasha sihi mo yiɗi yarhamkum o yurmete on aw in yasha ma sihi mo yiɗi yu'adibukum o lettay on ko yurmede makko nden ɓuuri folde hoore men ko ɗum waɗi siko yurmede nden adora in yasha yarhamkum si o adorno in yasha yu'adibukum hareno ɗon kadi ko lette ɗen ɓuura tanjinede kono ɓay o adori yurmede nden haray ko nden ɗon ɓuuri en ɓattade yo Allah yurme en wa ma arsalnaka min neliralima ya Muhammadu alayhim ido maɓɓe wakilan fiya aynuɓe fiya fawtoɓe wa rabbuka ko jomum ma alamu ɓuuri andude bima on fi samawati ɓe wonɓe ko kammuli wal ardi e ko leydi wala kadi faddalna gomɗi men ɓurdindini bada annabiyina yoga e annabaɓen ala badin e dow yoga seede on wa atayna dawuda min okki dawuda zabura deftere wiyetede zaburu no toon buy ɓe okkaka wano zaburu ko wano noon nokku go kadi watti ɗon wowa kallama allahu moussa taklima e aya goo ɓeyditi ɗon kadi wonde yewtidi e moussa ko yen anndu ɓen ɗon ɗiɗo hiɓe ɓurna e hoore hedditiɓe ɓen saabu hella ɗin ɗon ɗiɗi wono woɓɓe goo kadi ɓurnira e hoore maɓɓe e cende goo uluyidu alladina nodde ɓen rewe nodde ɗin zamtum ɗi wonɗon aaƴade rewo min duni ko hewta Allah noddeɗi fala yamlikuna ɗi wawata kashfa durri huncugol lorra kan itta an kome moɗon si on tampi wala tahawilan wona waylutugol lorra kan itta ulaika alladina ko ɓe won ɓen yad'una wonɓe rewde yabituguna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbin faade ka jomaɓɓe alwasilata ɓattorgal ɗin wonaɗi rewede kanje tigi ɗi ɗaɓɓude kalla ɓattigol misal wono usari kona rewede ma isa ɓen e yore min ɗaɓɓude ɓattorgal ka Allah hiɓe ɗaɓɓude relation ka Allah ayyum ko hombo maɓɓe agorabo ɓuuri ɓattade ka Allah wonɓe rewde e wonaɓe rewede wa yarjuna hiɓe tijji rahmata yurmede makko nden kanko Allah wa yakhafuna hiɓe huli adaba o lette makko nden inna adaba rabbika ande no lette jomum maɗen kana ɗe laatike mahaduran ko rentiniɗe dey ko duwaɗe renede awalego way min qariyatin ala hay e share o illa nahnu sowna minen muhlikuha min halkayne qabla yawmil qiyamati ko adi ñalande dargal ko julɓe ɗuuɗi e mayre o ko hefere ɗuuɗi e mayre o ko nde gollinde développé o ala hay e sare sowna nde muñcete si dargal daro ha ko ɗum aw mo addibo ha ma o lettande ɗum ɗon ko sahi nde yeddi o lettande adabal lette shadidan tiiɗuɗe kana dalika ɗum ɗo laatata fil kitabe ka deftere masturan windama si ñaama yoori se fini wama manana haɗali men an nursila nde min wurtata nde min waɗata nde min accirata bil ayati mandeji ɗin illa an kaddaba bihal awwaluna si wona ko tawno kon aditiɓe ɓen yeddiɗi yimɓe annabi salihu dari ke inni ko ɓe annabi salihu yaltina ngeloba e fetere ɗon sikoye ɓe gomɗinmo fetere nden yalti ɗon e ngeloba ɓeynda yalti ka fetere ɗon ɓe ɓirimba ɓe yari ɓe yiltiɓe yeddi annabi moussa yimɓe makko dari ke tumbere sahara ka ndiyan filsitata few ɓenni ɓe busataɗo ɓe erali yo toro Allah yo Allah ɗum ndiyan so tawini ko gonga ko annabaji o toriɗan ndiyan ari ɓe yari ɓe yeddi yimɓe annabi isa dari ke inni wo koye annabi isa keppinanɓe tan ko wal ñiiri ta ko yeese maɓɓe kadi ngal jippi tawde maɓɓe ɓe yiya ha ngal jippo ngal jooɗoɓe nokka ɓe ñaama ɗum waɗi ɓe dari ɓe yeddi o inni wa atayna min okki samudan koɓɓe min addaniɓe annaqata ngeloba mban mande ko ha ɗon mugo sura tan mban ko mba tasakuye wonande ɓe ɗum fa zalamu biha ɓe tuuñi saabu mabba ɓe soppima wama nursilu bil ayati amenen min ala waɗirde ɗimandeji min ala addirande ɓe ɗimandeji min ala wurtirde ɗimandeji illa tahwifan si wona hulɓingol ɓe darugol jikke si ɓe hulay si tawi noon ɗum waɗi koye ɓeydu yeddude ara c'est pas la peine yo min addu mandeji ko ɗum haaɗi nelaɗo Allah sallah sallam waɗane sifa ɗin
وإذ قلنا لك أن ترمن من وأنما إن ربك أن نجوم ما أحاط بالناس وهو بندك يمب بين وهو بتيم بين وما جعلنا الرؤيا من ودرال كويد التي نقول أريناك نقول من هلما إلا فتنة سونا جرب للناس ونندم بين والشجرة الملعونة إلقى الهدى نقل ونقل كتنبري جهنم في القرآن كان القرآن بمعنى هدى نقل كان القرآن ونقل كان جهنم من ودرال دي في جدو دي siwona fitna wonande ɓe gomɗintaɓe amma gomɗinɓe ɓen kamɓe ko ɓe nani Allah waɗi o hawnaɓe wono hawi fu meɗen hulɓina ɓe jikki si ɓe jaɓay jikki si ɓe huula jikki si ɓe tuubay kono fama yasidum alaɓe ɓeydude komin wonɓe hulɓinde kon illa togoyanon sowona bewre kabiran molanade wayde gulna antumande min wiyanno lil malaikati malaika ɓen isjudu sujjane li adama fasajaduɓe fo ɓe sujji illa iblisa ɗala kanko wi Allah kere hiɗa sikkude a asjudu e a sikku mi sujjanay liman halakta tinan on mo taguɗa e loopal hiɗa sikka ɗum mi watta ɗum Allah daale a wale a sujjanayi mo wi mi sujjata ɗala kanko iblisa wi ɓay kanko e Allah ɓe haɗi saabu ko sali sujjude kon kanko iblisa wi Allah ara aytaka yeetin haadalla ara aytaka yeetolin a cimi holle hada alladi a yii o karramta mo teddinɗa alaya e dow an ɓurnuɗamo e hoore an wiiɗa yum ɗiyammo gardabu lain akhartani wallahi sa nettinanila ila yawmil qiyamati ha ñalande dargal harami ma yalta ɗum fo miɗo wuuri min e mi huwodira e kanko e durriya makko on saabu laatani kanna durriyata o mi ataka jurriya makko on ɓe fof maɓɓe mi atakaɓe e laawol gonga wongol illa kalilan sona seeɗaɓe yo Allah waɗen ka seeɗaɓe qala Allah daali awa gasi idabi yahu mi nettinanima ha e ñalande andade ñalande nde fof mayata nde min kam ɗoyatadema tun ko ala lawade faman tabi'aka kala jokkuɗoma min home maɓɓe fa inna jahannama andu ko yita jahannama jasa'ukum woni joddi mon ndi ngen noon jasa'an ko joddi mawfuran yonayndi timmundi huɓutundi wastafziz yaw dillinaɓe yaw dimbaɓe manisatata kala mo wawɗa feere dimbude min home maɓɓe dimbiroɓe bi sawti ka hito ma gon saabu waɗugol musique kaji wajilib alayhim yaw puuɗira e maɓɓe ɓe haylika puccima ɗin ɗum woni ko otoje e motoje yaw torompiraɓe ɗum wa rajulika e seppoɓe maɗa ɓen wa sharikum kafiɗaɓe fil amwalika jawle wal awlade ka ɓiɓɓe wayi ɗum fodaɓe kala ko falɗa Allah daali haray onon yimɓe ɓen watte hakkil saabu wama ya'iduhum cheytan iblisa foɗataɓe kamɓe ɓiɓɓe adama ɓen illa gururan sowona ka hudugolɓe inna ibadi ɓe wattandema noon hunde wotere ko ayo iblis andu jiyaɓe an tigi tigi ɓen laysa laka alanama a wawa alayhim e dow maɓɓe sultanu dalil amara dalil wo ko majjiniraɓe yallah waɗen jiyaɓe makko ɓen wa kafa bi rabbika jomma yoni wakilan hoolorteɗo ɓen noon ko Allah hoolori kañum rabbukum joomi mon alladi ko allajo yusji lakumul fulka wonɗon doginande ɗe e laaɗe fil bahri ka baharu jakana porton doginde ɗe laaɗe ko Allah li tabitahu fi yon ɗaɓɓu min fadli immurde e ɓural makko ngal innahu no Allah kano laatike bikum e moɗon rahiman ko yurmeteɗo on onon kadi woni e yurmeteɗo hoore mon woton ƴettu ndu ɓandu mon ukkoyonde e nder yiite jahannama saabu gollugol ko Allah subahana taala on haaɗi yurme hoore mon ɓa Allah hino yurme on wa ida massakum durru si lorra kam memi on fil bahri ka bahru dalla majjay man tad'una kala ɗin ɗi on ɗo reyde illa iya sowona kanko Allah ɗongo kanko tun andita ton jon noon falamma najjakum tuma nde o dandi on o addi on ilal barri faade ka jordi arattum ɗurni ɗon mo terti ɗon mo moodi wa kana al insanu neɗɗo o laati kafuran ko yedduɗo ko dulluɗo ko mettagirande afa amintum e on howli woni joni an yaksifa bikum nde kanko Allah o wata on munnude o mutina on legoy awa janibal barri ka bangeji jordi ka hoore leydi ɗon on sikku ɗon kan o wawata on yulinde ka nder leydi aw yursila alaykum ma wurta e moɗon hasiban hendu sattu ndu wifude ndu wifa on ndu ruyna on few summa la tajidu lakum refti hara heɓantaki on wakilan wallowo on hoolorteɗo on sikku ɗum on hooli ɗum awa mo wawi ɗum kadi am amintum ka on hooli an yuidakum wonde o wata on ruttutude fi e nder on mbaaru taratan ukura e laawol goo ñande goo kadi fa yursila alaykum o wurta e moɗon qasifan hendu sattundu wifugol minarri immurde hendu sifano nde ñande no fawi ko ɗikakum o yoola on noon nde ñande bi ma kafartum saabu ko yedduno ɗo konde e ñande ka ñande arande ɗumma la tajidu lakum refti hara heɓantaki on alayna ka amen ga bihi e yoola gongol tabi an jokkito on ka on hooli ɗum ha ɗum hol naati Allah subahana taala no wawi ɗum si ɗum feƴƴi Allah ino reconnaisude ɗo teddungal ngo teddini ibnu adama
Allah dali wala gadu karramna bani adama gomɗi men teddini ibnu adama gogo ibnu adama kañum ñamata ko woni wo jooɗotako ka woni wo walotako ka woni wo yarata ko woli wo woni wo ɓornota ko woni wo kulle burure ɗen kanje ndiyam wo nangue o hendu o fo muɗum hiɗe ka yaasi hiɗe ka ley leɗɗe jinnaji ɗin ndiyam wo nangue o hiɗi e leyɗe leɗɗe hiɗe nde burure e ɗe baade amma ibnu adama kañum waɗana ko wiyete kon suudu ka o naata o waalo o waɗana mbaɗɗa teeri fiwata o seppu Allah subahana wa taala on teddini mo kono ibnu adama ɓe boyi hino hayfini hoore mum hayfingol hoore mum no fuɗɗi accugol ɗi awraji mum wirto yaltita sonnaji on Allah tagimo pullo fuuta tigi wimo suddiɗo imana ko suddiɗo suumi o yaltina ndu ɓanndu mum Allah teddinimo o hayfini hoore makko Allah addanama fuɗinanama leeɓi ka waare ka wokkude ko labinana ko labina yeeso maɗa ngon ƴetta lansete ŋaasa ɗum heeta ɗum ndun sukunduma laaɓo ndu labandu teddundu hawkoya ɗum to Allah teddinima hayfini hoorema e konante saydin piiji Allah dal min teddini ibnu adama wa amalnahum min rondi ɓe filbardi ka jordi men jaɓalɓe seppa min waɗani ɓe pucci e mbabbi joni min waɗaniɓe otoji e motoji e véloji e puus hoy wal bahari men min rondi ɓe kadi ka baharu hari on tawi ko laakoye joni Allah waɗi batoje wa razaqnahum min aysikeɓe min at-tayyibati immorde laaɓuɗi ndaaru kabawal ngal a hoɓay foron ha si hewta nendiji ɗin a ittay a siltay ko yaata foronji sappo nogay capantati si hewta kaaba nendire nden ndaaru ɗo foñño ɗo ya hewtu abbere nde hara a woni ha aronki no ambala ha moƴƴi bantrawal ngal no ambalira foronji ɓuuyi tigaje ɗen heno ambalira foronwol gotol kono ko tekkugol ko neɓuɗa untude liɓude tigare nden e nder ndiyam ɗam feƴƴata forolol ngol naata donc Allah subahana wa taala ambali ɗum fo muɗum tew nagge ngen e dammingel guril molanangel hino suddira leyɓe ƴetta dewta hoore ɗon wallahi ñameten ko so hewti e junngo ibnu adama tunnina si ñaama e ibnu adama tawɗo on kañum ko dugula ko saltejo kanko tunninta si ñaama kono Allah rayno ambali ha moƴƴi si jonnam o faddalnahum min ɓurniɓe kamɓe ibnu adama ala kaserin e dow ko ɗuuɗi min man halaqana immorde ɗemɓe men tagi tafdilan hattirde ɓurnugol kono ibnu adama kanko himo waɗa tun ñande makko hoore makko ñande ɓurɗo e jasude yawma nad'u ñande men nodde kulla unatin kala yimɓe min noddiraɓe bi imamihim talkuru maɓɓe ndum faman utiya kala jonnitiraɗo kitaba o talkuru makko no mbiya nini ka jungo makko ñaamo fawlay haray ɓen ɗon yaqra'una ɓe jangga kitaba um talki maɓɓe ɗin e hoore jang haray ɓe welti wala yulamuna ɓe toñatake fatilan yerki fel tamoro saabu ɗuytanede moƴƴi maɓɓe ɗin waman kana kala laatiɗo noon fi haadi e nder o gurdam aduna ɗo ama ko bunɗo ko fanda bunɗo ɗon wona ɓe wumuɓe wonɓe yindude toro no tuggorkun no ɗowade naaɓe ko kala mo uddi talguite muɗum ɗen janggi qur'anare nde gollitiri ko on konta bunɗo ko Allah ko ɗum waɗi si Allah daali kala on laatiɗo noon ko bunɗo e nder oɗo gurdam aduna haray teddungal mo on fo waɗa yon ɗon filakarati ka laara kadi ama ko bunɗo de ka laara noon o immotara ko bunɗo furayara ko memo hara na qur'an to woni o yiyata ta hunde o yiyata waade Allah aray ko ton o ɓuuray kadi majjude sabilan e laawol en yetti Allah en weltaniki Allah teɗu to ɗon tawɗo waɗi en finuɓe uddutuɓe gite eno ndaara qur'anare makko nden jangga gollitira yo Allah on duumi hen e mum wa in kaadu hari ɓe ɓila yaftinuna kadi ɓe fitinirayma anilladi gayi ɗimpiiji ga anilladi ɓe ittama gayi nden qur'anare aw haynade mi wahini ilayka faade ma le taftariya fiya finu sifindoɗa alayna liɓa e hoore amen gayrahu koye na qur'anare nde ya ɗaɓɓu goɗɗum ko wol aranako min walan mako har ɓe ɓinde ɓe waɗata ɗum sa waɗuno ɗum Muhammad waygan on tuma latta ka ɗo ka ɓe jogi totonoma kalilan jatigi on welde jaka alyahuda en nasara e kefeere o ko neeɓi kaɓe yiɗi julɗon wo haray wata lande o hawki on dina makko kan walawla an sabbatnaka sonano komin tabintinno ma kon Muhammad lagadi kittare ay ɓigoytar kanu nde oñotoɗa ilayhim faade e maɓɓe bimana nde jaɓantaɓe koɓe landi kon sey an seeɗaji qalila sey an piihoy qalilan seeɗa hoy haray ɓi jaɓude seeɗa e mum sa wanno ɗum idan on tuma la adaqnaka min meɗinteno Muhammadu deifal hayati lette cowalle ka gurdam ɗo deifal mamati e lette cowalle ka mayde summa la tajidu laka refti heɓantakema kadi alaynaka amin ga nasiran wallo say no woni si nelaɗo oñike haray o heɓay ɗiɗo piiji ɗeɗo lette haray mi anda mona nelaɗon ya akhi wayn koni kaadu wari ɓe ɓila stafizuna kande ɓe dillinayma nde ɓe raɗotoma min al ardi ɓe ittaka leydi
li khurijuka fiyo ɓe yaltina min ha ɓe itte ɗon wa idan on tuma si ɓe waɗuɗo ɗum kamɓe kadi la yalbatuna ɓe ñiɓitata no khilafa ka ɓawama illa dalilan sowna seeɗa sunnata ɗum ko laawol man qad arsalna ɓen ɓe tawata gomɗi men nelino ɓe qablaka ko adima min rusulina immorde nelaɓe amen haray noon wala tajidu a heɓantali sunnatillahi laawol allah ngol tahwilan waylowol ngol sansowol ngol sansugol ɗe andi ko français haw waylowol ngol woni pular agimi salata ñiiɓi julde ma ndeli duluki shams ila ka nangen dirti ɗon fana e alansara naati ɗon ila wasarge leyli ha ka tumbere jemma futuro e gueƴe naati ɗon wa qur'an al fajiri ko ɗum woni e ka janggin subaka julde subaka nden naati ɗon inna qur'an al fajiri andu noon no janggin on ka julde ka fajiri kañum mbimana julde subaka nden kañum kayre kanande laatike mashhudan ko nde seeditetende ko nde seedondirtende malaikaɓe aynugol jemma o arnoɓe aynugol yimɓe ɓe jemman ko kaka subaka ɓe hewtata arawoɓe ɓen kadi aynugol yimɓe ɓe ñalɗalngal ɓen kadi kaka subaka hewtata ɓen ɗon ɗiɗo seedodire ɓeydayna men tawmo mo juulude ɓeyɗa men accu mo juulude na ɓenna men tawmo ɗaani oɗa ɓeeɗa kadi inna enele men accu mo ɗaani ko seedondirte ɗum wa min allayli hino immorde e jemma on kadi fa hajjata bihi tinno e jemma on saabu waɗugol nafila saabu waɗugol salatu tahajjud nafila talla ka an ɗum ko ɓeydarima mouhammad nelaɗo kañum immagol juula kamɓe ko wajibi e maɓɓe ko raɓɓiɗi wosi ɓe heeɓi feere amma hanko sa heeɓi feere wona wajibi kono noon haray baraji hewɗi no e mum atano tan jina an yaba asaka rabbuka nde jomma imminti no yeyma kala hara maqaman mahmudan darorde yettininde mbimana ɗum ka darete ɗon tefane tagore nde yo Allah subahana taala arsko nelaɗo meɗen mamadou sallah sallam on place o newinana en kadi nde jeyete ɗen eɓe o tefanta ɗen kanko nelaɗo wa qulu rabbi joomi adkhilni naada mudkhala sidigin naadirgal goongawal wa akhrijni yaltinala mukhraja sidigin naada yaltinande gongude waj'al li waɗanala min ladunka e morde kama sultanan dalil nasiran e wallowo preuve wallowo woɓɓe goo inni naadande gongude yaltinande gongude ka nelaɗo eggayno yo makka seno madina yo Allah naadeɓe madina naadande labande o yaltinaɓe makka yaltinande labande nokku goo ko naatugol aljanna on ko yaltugol ngol iwa ka aduna e naatugol ngol ka aljanna woni ko fanda wa ɓoluyuɓe jaal haqqu gon kan ari joni gonga ari yo Allah addan e gonga Allah mi tori kema addan men gonga kan lagine ɗo tabintinam ne gonga kan lagine ɗo tabintinam ne gonga kanka quartier amen ɗo haalamɓe gonga kan ari wa zahagal batile mere nde yeehi yo Allah ittu fenade nden e mere nden ka quartier amen ɗo e ka leydi amen ka pays amen ɗo ya hayu ya gayyum Allah yaltin mere nden e fenade nden ka galle am ɗo e dende nangal galleli julɓe addu naada gonga kanka galle am ɗo e galleli julɓe innal batila ande no mere nden kanande laatike sahugan ko yahande Allah daali wono nazilu meɗen jippinamnol qur'ani immorde ɓuranare nden ma howa konko tawata kañum shifa on ko lekki wa rahmatun e yurmede lil mu'minina wonande gumɗiɓe ɓen wala yazidu zalimina kono noon attention nde ɓeydata to ñoɓɓen kañumgo illa hasaran si wona perdi ɓuranare nde ko nde lekki a mocciray nde ko ɗum woni nde ñawda e dunga e Allah a janggay nde ñawde a janggay nde gollitira nde ñawday ñabbeeli wonɗi ɗin ka nder ɓernde ima noon e tawhidi on saabu janngugol nde gollitira nde ñawday ñabbeeli wano paali gastrite typhoïde kala ko musata kon e ɓanndu saabu janngugol nde moccitora musidɓe julɓe kono charti on koyo taw moccoowo on ɓe moccete ɗon ko ɓe gomɗiɓe on anndiɓe ko ɗum qur'anul wooli laɓɓini o wa rahmat ko nde yurmede kono ko lil mu'minina ko gomɗiɓe ɓen amma so a mocciri qur'anare nden mo juulata mo janngata tawɗo wona julɗo ko muusendi ɓeydoto ma mo juulata janngata mo gomɗina si mocci goɗɗo hara ɗon kadi ko muusendi ɓeydoto charti moccugol ngol koye taw moccowo mocceteɗo o ɓe fof maɓɓe hiɓe gomɗinde Allah ɓe gollitiri qur'anare wonande moccirede nden go'o ɗimmitel muɗum ngel hiɓe hooli ko Allah sellinta e ko nanta tawi ɗum ɗon si ɗiɗo timmi si moccama ɓuttay si ɗum ɗon woopi si moccama ɓuttata si moccama aray ko muusendi ɓeydoto yo Allah waɗe gomɗinɓe o ida an amna si men nemini alal insani heere o neɗɗo mais okkimo moƴƴereji arada yeyimo ɗurno wona o pooɗaɓe janibi leggal dande makko ngal ubunga o idama saw charu si boni o mimimo kana o laato yahusan ko taƴƴiɗo mais andama mais waddata e o ɓoluyule kullum ɗiɗo fof ɓolwi kullum goto kala emo yamal yo gollu ala shakilate e dow alhaali muɗum o
فربكم كجوم عالم بوري أندو بمن هو أحد كم بمتواتك كجوم بوري فيه سبيل إلا والأبان ويسألونك بلن دادم عن الروح في سيدنا جبريل قل هالام بالروح سيدنا جبريل من أمر ربي كو إمرد يامرور الله سبحانه وتعالى كو يامرور جومي أم أردتا وما أوتيتم رأينا أوكاك من العلم إمرد غندل إلا قليلا سونا سيدا كولي دادا جنجيو أنداري كو غندل سيدا ونكو أوكادا سبب لندا غنغل في سيدنا جبريل كاكو نتنو وعرال أجبني وهي بل سبوجي ولئن شئنا لدارسه من يدنو لما ذهبنا من نبينو من جبتينو من نتينو بالذين دي قرآن أو هينا نمي وين إليك فادما en yetti Allah en weltani kemo en jarnima ko tawi kon o yiɗali nattugol nde sabu hara enen en tawdatanoke e mayre summa la tajidu laka rette heɓantanokema kadi bihi e mayre alayna ka amenga wakilan ƴettanoma garante kono artirande few min accirali ɗum awa fimeɗen huuli o ma fiɓay min wawata min accirali illa rahmatan sowona yirmede mi ɗabbi kaymode ka jomma inna fadullah on leyno ɓuural Allah ngal kana ngal laatiki alayka e dow ma kabiran ko ngal mawnu ngal molanagal ɓol wiyo la in ijtama'atil insu wallahi so tawi woni yimɓe ɓen hawtodiri wal jinnu e jinnaji ɗin fof muɗum hawtodiri ala an yatu e dow nde ɓe addata bi mithli hada al qur'an sifa nde qur'anare wallahi la yatuna ɓe wawata de bi mithlihi sifa mayre walaw kana filatake badum yoga e maɓɓe ɗi badum wonande yoga zahira hino wallidirde wala gaɗa sarrafna gom ɗimen fensitine laɓɓini poos linnasu wonande yimɓe ɓen fi hada al qur'an e nder nde qur'anare min kulli masalan immorde kala misiɗen kala piiji ɗin kono faaba ino sali actaru nas ko ɓuuri hewde yimɓe ɓen illa kufuran sowona yeddugol ngol ko ɗum ɓurani ɓe wa qala ɓe ilan nu'mina laka minen min gomɗintama hatta tafjura lana ha sekanamen ilinannamen min ardi immorde ka leydi yambo an canɗi ilayɗi pullitotoɗi nelaɗo wona o jinna wona o malaika wona o Allah ko ibnu adama o wata ɗum ɓe yimɓe gomɗintama ha ɗum waɗa aw takuna laka ma latanoma jannatum zardewil molnagel min nakhilin wa inabi immorde tamaro inabu fatufujjira al anharu canɗi ɗin kadi ɗelte seeke hilala hakkude sarden on toon tafjira hattirɗe seekugol harano ila ƴawra jippora ƴogetake yarne simin yiiralma gotel e ɗiɗo hara min watama gomɗinde wona fi ko ya okkono men ɗiɗo jardin ji bal koye min andu hiɗa wondi Allah subhanahu wa taala mo wonɗa wiide o aw tusqitama sahibal feere ɗum ma taƴa liɗa asama huntere asama goo e hoore amen kama zamta won wonɗa fenirde noon alayna ɗiɓa e hoore amen kisfan huntere molanade nayi on aw tatiya billahi ma yaha addanamen Allah mo wonɗa wolde o min yiyamo wal malaikate malaika ɓen qabilan min fewtodira aw yakuna laka lannali ma latanama baytun suudu min zukrufin harande fof mayru ko ndukange ila ley ha dow ɗum ɗon kadi ɗiɗo fof kala ko waɗi min wawa hoolade aw tarɗa ma ƴawa fi sama ka sama tawoya allaje ma on ton ɗiɗo fof walan nu'mina min gomɗinta min hoolota ko hay wuritode li ruɓiya ka ƴawgol mangol hatta tunazzila alayna ha jippina e dow amin kitaban deftere naɓura hunde min janggata haray ko ɗum ɗo haray so tawi woni ɗafala min gomɗine a waɗal gotol e ɗiɗo piiji ɓul haalanɓe ɗiɗo fof ko ɗi impossible e junngo ibnu adama subhana rabbi laaɓal wodani joomi am mi wawata ɗi halkunto est ce que mi laatiki illa basara sowna komi neɗɗo rasula nelaɗo wawɗo no wawɗon ni ko sendi wo ko ɓay komi nelaɗo na on nelaɗo kala kon wawata e bangeji golle Allah ɗen mi wawata laaɓal wodani Allah subhanahu wa ta'ala e ɗum ɗon min o mo yiwɗon komi neɗɗo komi ibnu adama landelan ko neɗɗo wawata wadde ko wama mana annas haɗali yimɓe ɓen yuminunde ɓe gomɗinta idi ja'ahum luda tuma nde pewal ngal arnoɓe illa an qalu sownaɓe inni enen abasa Allah o yewon sikku Allah nelaɓe Allah immine bashara neɗɗo rasula nelaɗo Allah si nelay nelaɗo ko jinnama malaika kamɓe ɓe wi ɗum ɓul wiw law kana so tawino laatino fil ardi ka leydi malaika ko malaikaɓe onno ko wuuri ga yamsuna hiɓe yaha mutmainina hiɓe deeƴi haray lanazalna minen kadi min jeppinayno alayhim e dow maɓɓe mina sama mi etta kasama malakan lamɗo yamsuna ɓeno yaha mutmainina ɓe deeƴi lanazzalna haray min jippinayno alayhim e dow maɓɓe mina sama mi etta kasama malakan malaikajo rasulan nelaɗo kono madama ko yimɓe on ka leydi ko yimɓe men nelata musidɓe julɓe qul kafa billahi Allah inen shahidan seede bayni wa baynakum hakkuda e mon innahu no Allah kana o laatiki ɓe ibade jeeya makko men habiran ko humpitiɗo basiran ko sutiɗo haray koni tun wa man yahdillahu kala o malla feni fa won mutadi ko on fewɗon yalla fewne
ومن يضلل كلام الله مجيني فلن تجد له هبانتام أولياء جدا من دونه كهوتا الله يلا دندو ونحشرهم إبي من موبت من إمتنا يوم القيامة على وجوههم يدو جيت ما بدين أمين هركوا ببومبه وبكمان بوبدو بسمان فادو به نأوان ورد ما بين جهنم وكيت جهنم كلما خبرت مكلا روتشي بسومي هاتي ونقول لني قريد لني ننجي يدن يتنجي فوق روتشي الله دال زيدنا من بيدنا بسعيرا هكونغ o wi no ko goliya duugu wa baala amani fiyoɓe meeɗu e bonɗum fiyake maɓɓe no ɓe wurirno noon ka aduna dalika ko ɗum ɗo jazam woni joddi maɓɓe kamɓe yimɓe yitangue wallahi ɓe annam saabu noon kamɓe allah to ñaaɓe ko saabu kafaru ɓe eddiɓe ayatina ayamen ɗen wa gaaluɓe ɓe wi'i a ida kunna e yosine laatke isaman ƴiye waru fatan kiɗɗe on faala wiide a faala wiide ya mouhammad aynano men lama bowsuna kono immintinteɓe ko ɗum faalɗa wiide halkan min watte min artire ko ɗum woni jadidan e tagu heesu halkan jadidan min arta e tagu heesu ko ɗum miijiɗa simin mayi min laatike ƴiye kiɗɗe kadi haray menen komin immintinteɓe min watte e tagu heesu a so woni an hiɗa hooli ɗum ɗo menen min hoolaki tawi woni hiɗa jaaɓi ɗum ɗo menen min jaɓa ɗum ɗo Allah daali a walam yaraw e ɓe yiyaali anna allaha wonde no allah alladi kanko ni on halagat samawati taguɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ndin eɓe yiyaali wonde wallajo qadirun himo wawi kadi ala an yahluga e dow nde o tagata mislahum yeru maɓɓe ɓe yiyaali ɗum wa jaala lahum o waɗana ɓe ajala lajal la royba fingal tawata sikke o ala e mum faaba zalimuna kono toñoɓɓe hino sali illa ko furan sona yeddugol ngol ko ɗum ɓurani ɓe o leyo law antum so tawino onon tamlikuna ko onon jeyno ko onon jogino hasa ina rahmati rabbi ngaluuji yurmede joomi anden hara ko onon jogino saabije ka ndiyan ɗan iwata ɗon e arsikeji ɗi ɗum e ɗuɗude mum ɗum e angal lellugol mum idan on tuma lam saktum on jogitotono ɗum lam saktum on jogitotono ɗum bimana on wuddorayno ɗum on suuɗayno ɗum hasiyatal infaqi ka kulol dépense ugol fi woto lanno moodi wa kana al insanu neɗɗo o laati gatturan ko dulluɗo moodi wala gaɗa tayna Musa gonmi mi hokki Musa 9 ayati mandeji 9 bayinati ɓangenaɗe fas'al lando noon fi majji bani Israil e bani Israil ko ɓeydi jam tumande o arnoɓe fa qala lahu wiyanimo kanko annabi Musa fir'auna inni min ndela azunno kam ɗo sikkama ya Musa kaya Musa masuran ko an billa min ko ɗum sikki qala ɓe lagad alimta gomɗiɗa andigoy an fir'auna ma anzala haula'i wa ata jippinde ɗiɗo piiji illa rabbu samawati wal ardi sona jeeɗo leydi e kammu on ndaaro be nde qur'anare moƴƴo ba sayita ko nde ndaarogal ko nde tasa ko ye wa inni min la azunno kam ɗo sikkama ya fir'auna kay fir'auna masburan ko a halkiɗo min kadi ko ɗum sikki fa arada o faalan yastafisam kan kadi nde o hayfinta yimɓe makko ɓe minal ardi immorde ka leydi o hetta ko o mari kon fa arada o faandi kanko Allah teɗotoɗo an yastafisam o dillinta ɓe minal ardi yetta ɓe ka leydi yaafe sabu faljugol firo ngo gonre nden nde ɗuyɗa e kenen ngo yande musidɓe julɓe on anndi no mi holliri on no awa e sambour hasa ala salon ala ka terrasse koye mi jooɗo ha fof naata mi jooɗo noon hella 1h2 awa mi haɓɓito mi waɗanayi e ngal ɗo gollal bi mana ko anniye mi wondi wona taaga mum wona mbawdi mum wona moye mum ara on yaafoto kala faljire koni toon inchallahu mi yettifiya ko gonre nde woni ko pooɗatalan kenengo ko ɓuri kon ko mi janggata ɗo ko 1h2 3h koye ɗillereji mi jooɗoto ara miɗo toro yaafuye kala faljireji ko waɗi toon kala ko gonre nde fof lilam mi ronki rettifiyude few haray so on nani ko on toɗanolan yaafuye haray musidɓe julɓe joni noon fa arada o faala kanko Allah teɗoto ɗon an yastafisahum fa arada o faala kanko iblis an yastafisahum nde o dillinta ɓe o raɗoɓe minal ardi immorde ka leydi marsali fakaragnahu on sa men yoolimo homan maahu eɓe wonduɓe makko jami hen ɓe dendagal ɓe wonti joni ko kamɓeni ko dillina itta leydi ni wa qulna min wiyani min mbaadi ɓen iwtide ɓe ɓaawa makko li bani israila wonande bani israil uskunul arda hoɗe ka leydi mbi ayɓe moɗon ɓe wonno ɓen e mu'u fa ida jaa si ari o adul akhirati fadore sakkitine nden jiina bikum min adday on lafifan hara ko on jolkodiri ɓe hara ko on takkodiri ɓe hara ko on ɓuggi ɓuggi ɗum woni fodore dargal woni ko fanda Allah huɗi wa bil haq mi wondiri gonga ko saabu gonga anzalnahu woni ko min jippiniri qur'an wona saabu mere wa bil haqqi so saabu gonga kadi nazala qur'an jippuri wa ma arsalnaka min liralima illa mubashiran sona ko a weltinowo wa nadiran ko a hulɓinowo
wo qur'anan nde qur'anare faraknahu min jippininde min sendidirinde min addiri seeɗa 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 li tagrahu fiyo a janggonde ala nasi e dow yimɓe ɓen ala muksin e dow ñiiɓal no ñiiɓiri si min jippinode fof nde wotere wukkude wotere an a famayno kono sa janniɓe nde fof wukkude wotere ɓe famata ɗum no holli kadi an kadi fiino tawɗo deftere ya fiinor gokkun gokkun ta wi a yaa fiinoɗo ande fof nde wotere natata wa nazzalna min jippinide tanzila hattirde e jippingol e nder duuɓi no gaytati no jipporde seeɗa seeɗa ɓolo wi aminu bihi gomɗine qur'an aw la tuminu he ma ɓawuri on gerdama e mo haaron kama si ɗon fa lawta on gomɗinde inna alladina ande no ɓen utul ilma okkaɓe gandal min qabli ko adi qur'an ida yutula si janggama alayhim e dow maɓɓe si qur'anade nde janggama e dow maɓɓe yakhirruna yeyi ɓe suuya lil adgani wonande gaɓɓuɗe maɓɓe ɗen sujjadan hara lil adgani wonande ba e maɓɓe ɗen sujjadan hara koɓe sujjuɓe ɓe mana e hoore baye ɗen eɗen andi koye hoore waare sujjete jakka de musidɓe julɓe waare en wiyata ko farilla kono ɗo jaka fimuy no jantaka nder qur'an ga nokkeli boyi haray waare koko accete musidɓe julɓe wa yaquluna ɓenne subhana rabbina laaɓale wodani joomi in kana laatike jaka waadu rabbina fodore joomi amen nde le maf'ulan ko golletede wa yakhirruna ɓe suuya lil adkani wonande ba e maɓɓe ɗen yebbi kunara ɓe wulla gonɗino juura en e baye wa yazidum ɗum ɓeyda ɓe khushu an yankinare ɓolliɓe yiɗo ullaha noddire allah allah ko inde makko noon awide urrahmana ma noddironmo arrahman ɗeɗo ɗiɗi ko inɗe allah ko jeyaɗe ismullahi l azam ko jeyaɗe inɗe allah jane allah daali ɗeɗo ɗiɗi o hedditiɗe ɗe wo ayyamma tad'u kala ko noddirɗon mo inɗe makko ɗen fof muɗum o nototo falaw no wodanimo al asmaul husna inɗe moƴƴeɗen ɗuɗuɗe no wodanimo ko boni ko so jooɗi koye noddiralmo hay wotere Allah daali wala tajhar wata feññin bi salati ka julde mane wala to khafiti biya wata suuɗude wabtaki jogi to bayna dalika kunde ɗon sabila lawol kono ɗum wonirta siɗa julnude yimɓe ɓuuri ko ya ewno e ɓen ɗon embre no ɓe nanira fi a feññiniɗo